Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bongeye kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo mu buryo bwa gikomando kandi mu buryo butunguranye cyane. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 16 abarwanyi benshi cyane ba M23 barimo kwinjira mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Ibingibi bibaye nyuma y'aho mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 15 rishyira igenekerezo rya 16 M23 yari yatangiye gusohoka mu mujyi wa Bukavu. Muri iki gitondo rero ibintu biratunguranye mu buryo bukomeye. Ibirimo kubera mu mujyi wa Bukavu ni nka bya bindi mwarebye mu mafilime yo muri Amerika. Ibibereye mu mujyi wa Bukavu bitunguye isi yose. FARDC iratunguwe mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kongo buratunguwe mu buryo bukomeye. Mwijoro ryakeye Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yashyize igitutu ku barwanyi ba M23 ndetse abategeka ko bagomba kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Murabyibuka ko mu makuru yacu yabanje twababwiye ko birimo kugaragara ko M23 irimo gusubira inyuma. Byari byo rwose, M23 yari irimo gusubira inyuma, ndetse abamenyesha amakuru bo muri Kongo bari batangiye kwandika ko FARDC ariyo irimo kugenzura umujyi wa Bukavu. Byari byo rwose. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaye Perezida Tshisekedi maze ngo bemeranywa ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse ikarekura n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. M23 yabibemereye ndetse yatangiye gusubira inyuma mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 15 rishyira igenekerezo rya 16. Abasirikare benshi ba Kongo bahise bisuka mu mujyi wa Bukavu. Amakamyo ndetse n'amakamyoneti y'igisirikare cya Kongo yagaragaye atwaye abasirikare benshi ba Kongo barimo kugenda bisuka irya nino mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Icyo batari bazi nuko M23 yabateze umutego karahabutaka. M23 ntabwo yagiye kure rwose, yagumye mu makaritsiye ndetse yerekana ko irimo gusohoka yerekeza muri komine Bagira. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba M23 bagaragaye mu mihanda barimo kwerekeza rwagati mu mujyi wa Bukavu. Bagaragaye kuri Place de l'Independance. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana Iyakure Official, ndababwiza ukuri ko urugamba rwo kwigarurira umujyi wa Bukavu ruraza kuba urugamba rukomeye cyane ruzajya mu mateka. Abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 basuzuguye Tshisekedi ndetse basuzuguye Emmanuel Macron. Babakubise icenga rikomeye cyane rya gisirikare. Ubu ngubu muri aka kanya turiko turavugana ibice byinshi by'umujyi wa Bukavu birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. FARDC bya bitwaro byayo yari yazanye mu mujyi mu masaha y'ijoro byongeye kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23 bamaze kubicakira. Amakuru arimo kungeraho muri aka kanya aravuga ko abasirikare ba Kongo bagaragaye birukanka cyane n'amaguru, ndetse abandi bakaba bahisemo kuvanamo imyenda ya gisirikare kuko M23 yongeye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ibintu rero byatangiye guhindura isura mu masaha y'ijoro. Ubundi kuva ku igenekerezo rya 14 mu masaha y'ijoro M23 yari yatangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo M23 yiriwe mu mujyi wa Bukavu. Ibintu byahinduye isura rero mu masaha y'ijoro ubwo Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaraga generali wa M23 ndetse agahamagara na Perezida Tshisekedi.
Amakuru aravuga yuko Perezida Tshisekedi bamwijeje rwose ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo General Makenga yari yamenyeshejwe ko abarwanyi biwe bagomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Biravugwa ko Macron ubwiwe yihamagariye muri M23 akababwira ko bagomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Babimwemereye, ariko icyo bamukoze kirakomeye cyane. Bamusuzuguye rwose ndetse bamukinnye umukino wa gisirikare. Mu masaha y'ijoro ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwakoze amakosa akomeye. Ubutegetsi bwa Kongo nyuma yo kuvugana na Perezida Emmanuel Macron ndetse akabizeza ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ubutegetsi bwa Kongo bwahise busohora itangazo bumenyesha abaturage bose ko umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na FARDC. Ibingibi byakozwe nyuma gato yuko inama y'umutekano yari imaze guterana i Kinshasa irongowe na Perezida Tshisekedi. Rwose bemeje ko umujyi wa Bukavu wari urimo kugenzurwa na FARDC. Nyamara icyo batamenye nuko nyuma y'akanya gato cyane inyeshyamba za M23 zari zigiye kongera kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bafite intwaro zikomeye bari mu miduga ya gisirikare kandi bari kuri morale nyinshi ya gikomando binjiye muri uyu mujyi barimo guhirika icyo basanze cyose cya FARDC. Hari abasirikare ba FARDC bazanye akanyaro maze bararaswa ku manywa y'ihangu. Hari abagerageje kwitambika M23 ariko babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yinjiye muri uyu mujyi nta mikino. M23 yasuzuguye amabwiriza ndetse n'ibikangisho bya Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikiranye amakuru n'ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo guhindura isura mu buryo bukomeye mu mujyi wa Bukavu. M23 irimo kwinjira mu bice bikomeye cyane by'umujyi wa Bukavu. Biravugwa yuko Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa ibingibi biza kumurakaza mu buryo bukomeye. Perezida Macron yari yizeye ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ndetse yari yijeje neza Perezida Tshisekedi ko zino nyeshyamba rwose zivuye mu mujyi wa Bukavu. Ni nako byari byagenze. M23 yari yatangiye gusubira inyuma, ariko yari amayeri ya gisirikare, kuko mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 abakomando ba M23 noneho bagarutse ari ibihumbi n'ibihumbi barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi yavuze ko bemeranijwe ku ngingo zikurikira. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Macron yatangiye agira ati: naganiriye na Perezida Tshisekedi ku kibazo cy'umutekano muke uhangayikishije muri Kivu y'Amajyepfo. Twemeranijwe ku ngingo zikurikira. Twasabye ko hajyaho agahenge k'imirwano kikubagaho, agahenge k'igitaraganya hagati y'impande zirimo kurwana kandi kagahita kubahirizwa. Twemeranijwe ko M23 vuba na bwangu igomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron yakomeje avuga yuko hagomba kujyaho rwose uburyo bwa nyabwo buhamye butuma abategetsi mu mujyi wa Bukavu bagaruka, ndetse n'abasirikare bakagaruka mu mujyi wa Bukavu. Hano yavugaga abasirikare ba leta ya Kongo, abasirikare ba FARDC. Ikindi kintu yavuze ko bemeranijweho, yavuze ko M23 vuba na bwangu igomba kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo gikoreshwe n'indege zijyanye ubutabazi muri kariya gace. Emmanuel Macron rero yasoje inyandiko yiwe ku rubuga rwa X avuga ko yasabye igihugu cy'u Rwanda gushyigikira ibi byumvikanyweho. Amakuru rero aravuga yuko M23 nyuma yo kumva ibyari bimaze gutangazwa na Emmanuel Macron rwose babaye nk'ababimwemerera, ndetse berekana ko basubiye inyuma. Ariko ntago bari basubiye inyuma, ahubwo kwari ukumujijisha ndetse no kumukubita icenga rya gisirikare. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 M23 yeretse Macron ko ari umusivile. Bamweretse ko ari umusivile rwose. Bamweretse ko intambara bamurusha kuyirwana, ndetse ko batitaye ku bikangisho by'Ubufaransa.
nyuma yaho Emmanuel Macron rero yavuganiye na Tshisekedi. Ubutegetsi bwa Kongo bwizeye rwose ko M23 itangiye kuva mu mujyi wa Bukavu, maze bahita basohora itangazo bavuga ko igisirikare cya Kongo aricyo kirimo kugenzura umujyi wa Bukavu. Byahebye kajya FARDC yamaze guhunga. Muri kano gatondo umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na M23. Ndasubiramwo ngo M23 ntabwo yigeze iva mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na M23. Igisirikare cya Kongo cyakubiswe n'inkuba. Ibyakibayeho n'akamaramaza kuko M23 ibakoreyeho operasiyo ikomeye cyane baziga mu mateka y'imirwanire mu buseruko bwa Kongo. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 barimo kugaragara mu bice bikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Abamenyesha makuru bo muri Kongo baravuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ari ubutegetsi bw'ikinyoma. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bwabeshye abaturage ko umujyi wa Bukavu uri mu minwa ya FARDC. Ariko muri kano gatondo mu mujyi wa Bukavu abaturage babyutse barimo kubona abarwanyi ba M23 irya nino mu mabarabara, ndetse abaturage baravuga yuko Tshisekedi ari umubeshyi ukomeye cyane. Tshisekedi rero M23 yamukoresheje amakosa, ndetse perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe M23 iramukosoye mu buryo bukomeye. Amagambo yose yatangaje yabaye imfabusa. Emmanuel Macron nawe yabuze ayacira n'ayamira kuko M23 rwose yamaze kumwereka ko ititaye ku bigambo byiwe arimo gutangaza. Abasirikare b'u Burundi barenga 310 batorotse bajya mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 310 batorotse igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Bukavu maze bikikana mu nyeshyamba za M23 nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Ibingibi byabereye muri komine Bagira ku mugoroba w'igenekerezo rya 14. Amakuru yizewe aravuga ko amakamyo 2 yuzuye abasirikare b'u Burundi yishikanye mu barwanyi ba M23 ubwo bari batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 14 ubwo abarwanyi ba M23 bari batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu, hari amakamyo yagaragaye arimo gutwara abasirikare b'u Burundi barimo kwirukanka cyane berekeza mu bice bya Uvira. Hari amakamyo 2 yasigaye inyuma yari arimo abasirikare b'u Burundi bageze kuri 310. Amakuru yizewe yamaze kutugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza ko bano basirikare bamaze kujya muri M23. Bamanitse amaboko n'intwaro zabo bajya muri M23 mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. M23 amakuru twaronse aremeza ko ibingibi byabaye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nayo aremeza ko abasirikare barenga 310 kugeza ubu ngubu irengero ryabo ritaramenyekana. Gusa bamwe mu Barundi babwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko igisirikare cyabimenye kandi kibizi neza ko abasirikare barenga 310 bagiye muri M23 mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe twamenye nuko abasirikare batorotse igisirikare cy'u Burundi bari bamaze indwi ebyiri bageze mu mujyi wa Bukavu. Bano basirikare bari barongowe na General Posiyeri Hakizimana nawe wari umaze igihe gitoya cyane ageze mu buseruko bwa Kongo. General Posiyeri Hakizimana yinjiranye abasirikare barenga 12,000 muri Kongo. Amakuru aravuga yuko General Posiyeri Hakizimana nawe rwose yamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi aho arimo kurindira umutekano ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ndasubiramwo, General Posiyeri Hakizimana warurongoye abasirikare b'u Burundi nawe yamaze kujabuka umupaka asubira mu gihugu cy'u Burundi. General Posiyeri Hakizimana ku munsi w'ejo yagaragaye arimo kwirukanka cyane yerekeza ku mupaka w'u Burundi.
Amakuru twamenye nuko General Posien Hakizimana wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yamaze kujabuka urubibe hariya mu gace ka Uvira, akaba yamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugera ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi, aho barimo gucungera umupaka wabo, ndetse bakavuga yuko byanga bikunda M23 itazabanyuraho ngo igabe ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubwira abanyagihugu ko M23 nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho kandi yemejwe n'amasoko yacu mu basirikare b'u Burundi aremeza neza ko General Posien Hakizimana rwose urugamba rwakomeye akirukanka. General Posien Hakizimana yavanyemo akekarenge, yabonye atapfira mu buseruko bwa Kongo maze yisubirira mu gihugu cy'u Burundi. General Posien Hakizimana yararongoye amabatayo yari yagiye kurwana muri Kongo. Ubu ngubu rero General Posien Hakizimana ntabwo akiri ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Abasirikare benshi yararongoye nabo bamaze kumutoroka, bagiye muri M23. Abasirikare barenga 310 n'abasirikare benshi batorokanye intwaro zabo, ndetse imiduga 2 yagombaga kubatwara y'igisirikare cya Kongo nayo bayijyanye mu barwanyi ba M23. Amakuru yizewe aravuga ko aba basirikare ngo bari bamaze kurambirwa intwaro ya General Evariste Ndayishimiye, ndetse ngo babibonaga neza ko bashobora gupfira ku rubuga rw'imirwano. Ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi barenga 600 baramaze kwishikana mu nyeshyamba za M23 kuva iyi mirwano yatangira mu buseruko bwa Kongo. Ni ikimwaro ndetse ni no gutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi avuga yuko abasirikare babarirwa mu majana b'igihugu cy'u Burundi bacakiwe amatekwa n'abarwanyi ba M23. Gusa ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, ndetse General Evariste Ndayishimiye yavuze ko atamusirikare w'umurundi ngo habe n'umwe n'uyu rudore wigeze acakirwa amatekwa ku rubuga rw'imirwano. Abo ngabo ngo ntabwo ari abarundi, ahubwo ni inyeshyamba za Red Tabara berekanye bakavuga ko ari abasirikare b'u Burundi. Rwose yarabihakanye avuga yuko abasirikare b'u Burundi ari intare, ngo ntabwo rero M23 yacakira intare ku rugamba. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi bo birukanse bakava ku rubuga rw'imirwano, ubu ngubu amakuru yizewe aremeza ko igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kohereza ibitwaro byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyohereje indege kabuhariwe z'intambara zigera kuri 3. Izi ndege zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 14 rishyira igenekerezo rya 15 hari indege 2 nini cyane zitwara imizigo nazo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu Burundi. Amakuru aremeza ko izi ndege zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare. Abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo kandi bakomeje kugera mu Burundi ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane igiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Nubwo abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo bakerekera ku mbibe z'u Burundi na Kongo, ndabamenyesha ko n'ubundi baryamiye amajanja ngo biteguye kurwana urugamba rukomeye. Biragaragara rero ko intambara ari bwigiye gutangira mu buseruko bwa Kongo, ndetse hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, imirwano igiye gutuma ibihugu bya rutura bikocoranira mu buseruko bwa Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane afatiye ku mirwano irimo kubera muri Kongo, nuko abantu barenga 1,200 bahagaritswe n'inzego zijejwe umutekano mu Burundi. Abangaba biganjemo abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babaga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abanyamurenge barenga 1,000 ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagera ku 200 bahagaritswe n'inzego z'igipolisi ndetse n'inzego z'iperereza ry'igisirikare mu Burundi.
Aba bantu bagaragaye barimo kugenda ku murongo berekezwa mu masitade mu mujyi wa Bujumbura, aho ngo bagiye gukorwaho amaperereza ngo barebe ko nta za maneko za M23 ndetse ngo n'iz'igihugu cy'u Rwanda zaba zirimo. Abategetsi mu Burundi baravuga yuko za maneko za M23 ngo zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi ngo ziganje mu banyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abasirikare b'u Burundi, abapolisi ndetse n'inzego zijejwe umutekano. Imbonerakure nizo zirimo kugenda zitungira agatoki abapolisi zibereka ahantu hari abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Barimo kuborezwa kagufa ndetse barimo guhatwa ibibazo byinshi. Barimo kubazwa niba koko ari intasi za M23 cyangwa se baba bafite aho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero birerekana ko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye butangiye gukora ibyaha. Batangiye gufata abanyamurenge bakabagirira nabi babarega ko bakorana na M23. Ni akamaramaza kubona za video zafashwe n'abanyagihugu, abagabo bakuru barimo kugenda babakurura amapantaro, abandi barimo kubakubita inki babagiriza ko ari intasi za M23. Ibi bikorwa kandi bije bikurikirana n'abandi bantu benshi bahunze bava mu mujyi wa Bukavu muri iki cyumweru, maze ubutegetsi bwa Gitega bukabata mu mvuto. Ubwo M23 yari irimo gusatira umujyi wa Bukavu, impunzi nyinshi zavuye mu mujyi wa Bukavu zihungira mu Burundi. Izi mpunzi rero zabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ubutegetsi bwa Gitega bwabataye mu mvuto babagiriza ko ari abarwanyi ba M23 barimo kwiyoberanya bagashaka kwinjira mu Burundi. Abandi babagirije ko ngo ari inderetsi za M23, abandi ngo ni intasi zikorana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi barimo guta abantu benshi mu mvuto. Benshi barimo kubarezwa kagufa bagirizwa ko bakorana na M23, abandi bakagirizwa ko ngo ari inderetsi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kudogera cyane mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko ahubwo intambara ikomeye cyane ari bwo igiye gutangira. Ndasubiramwo ngo intambara ikomeye cyane nibwo igiye gutangira. Mu gihe M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, amakuru amaze kutugeraho aremeza ko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege 3 z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zageze mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 11:30 uyu munsi ku igenekerezo rya 15. Ibingibi kandi biriyongeraho izindi ndege ebyiri zitwara imizigo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Mu gihe M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, igihugu cya Afurika y'Epfo cyo gikomeje kohereza abasirikare benshi mu Burundi, ndetse Afurika y'Epfo irimo kohereza indege z'intambara. Afurika y'Epfo ni nako irimo kohereza abasirikare benshi. Amakuru dufite nuko mu gihugu cy'u Burundi ku kigo cya gisirikare cyegereye ikibuga cy'indege hamaze kugera abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 4,000. 4,000 by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu Burundi biteguye gutangiza intambara muri Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko indege z'intambara zikomeje kwiyongera. Uyu munsi ku isaha y'isa 11:30 indege kabuhariwe z'indwanyi za Afurika y'Epfo, indege 3 zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ni amakuru kandi yemejwe n'amasoko yacu ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi byose rero birerekana ko urugamba aribwo rugiye gutangira. Ndababwiza ukuri, urugamba nibwo rugiye gutangira, ndetse imirwano ikomeye cyane niyo igiye kubera mu buseruko bwa Kongo. Afurika y'Epfo iravuga yuko byanga bikunda igomba gufasha Kongo kurwana. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze yuko byanga bikunda ubutegetsi bwa Kongo bugomba gutsinda iyi ntambara, kandi ko Cyril Ramaphosa agomba kubafasha ibishoboka byose. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hashize iminsi abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi.
igisirikare cya Afurika y'Epfo cyemereye ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko bagomba kurwanya M23 ikiguzi byatwara icyo ari cyo cyose. Ku munsi w'ejo perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ubwo yavugaga ku basirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Kongo yavuze yuko akazi kabajyanye muri Kongo katarangiye kandi ko inshingano zabo ari ukukarangiza. Mu magambo yiwe yagize ati tugomba kuzuza inshingano zacu tugasoza neza akazi bari baragiyemo muri Kongo. Yavugaga abasirikare bagera kuri 15 ba Afurika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ndetse no mu gace ka Mubambiro ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Ibingibi rero birerekana ko Afurika y'Epfo igiye gukora urugamba rukomeye muri Kongo. Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa baravuga ko akazi kari karazanye abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo ntago kigeze karangira ngo bagomba kukarangiza. Ako kazi rero ngo ni ugutsinda M23 byanga bikunda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu buseruko bwa Kongo haba hagiye kubera intambara karundura y'akarere k'ibiyaga binini. Ibingibi ababitangaza barafatira ku makuru yatangajwe na General Muhoozi. Uyu munsi General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. General Muhoozi yavuze ko nyuma y'amasaha 24 umusirikare wese uzaba uri mu gace ka Bunia bazamufata nk'umwanzi kandi bakamugabaho ibitero. General Muhoozi yavuze ko umujyi wa Bunia ugiye kuba umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero ngo birerekana ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwinjira mu ntambara. Abihweza ivya politike barabona ko iyi ntambara yo muri Kongo ngo yabigiye kuba intambara ikomeye cyane dore ko ibihugu bya SADC byanze kuva ku izima cyane cyane Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare benshi ngo baze kurwana mu buseruko bwa Kongo. Uganda nayo iravuga ko igiye gucakira umujyi wa Bunia muri Ituri. Abakongomani bateye hejuru baravuga ko Uganda igiye kwigarurira intara ya Ituri ndetse bamwe baravuga ko ari barikanizasiyo ngo M23 irashaka gufata Kivu zombi maze Uganda nayo igafata Ituri. General Muhoozi yavuze yuko bagiye gutangiza ibitero karahabutaka bigamije kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ibingibi rero ngo bishobora guteza intambara ikomeye cyane muri Kongo. Tshisekedi, General Neva ndetse na Cyril Ramaphosa nabo bambariye urugamba baravuga ko byanga bikunda batazemera ko M23 yigarurira ibice muri Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko urugamba rukomeye rurimo gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ibikoresho bya gisirikare ndetse n'indege zihambaye z'indwanyi bikomeje kuhagera ku bwinshi bivuye muri Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa aravuga ko byanga bikunda agomba gutsinda urugamba muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi nabo bamaze guteguzwa kandi ngo baryamiye amajanja bakaba bategereje amabwiriza y'igihe bazatangiriza urugamba. Hari indege kabuharwa z'intambara ngo ziteguye gukoreshwa. Ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo buravuga ko buzashyigikira Kongo muri iyi ntambara irimo kurwana kugeza Kongo yegukanye intsinzi imbere y'abarwanyi ba M23. Indege z'intambara abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kutugeraho aravuga ko igihugu cya Chad nacyo cyaba cyatangiye kohereza abasirikare ngo bagere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abacancuro babarirwa mu bihumbi bavuye muri Libya nabo bagiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakazakomeza berekeza muri Kongo. Burundi rero biragaragara ko bwabaye bazariyeri y'igisirikare cya Kongo ndetse n'abandi basirikare bose barimo gushaka kwinjira muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kubwira abasirikare ko Burundi bwinjiye mu ntambara. General Prime Niyongabo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko Burundi bwinjiye mu ntambara ikomeye cyane ndetse ko nibatareba neza intwaro yabo izatembagazwa mu buryo bukomeye.
Mu gihe rero Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare mu Burundi, ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu bamaze kuwuvamo bakerekeza muri Uvira, abandi bakerekeza muri Kamanyora. Ku munsi w'ejo abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarabirukankanye, ndetse amakuru aravuga yuko umubare munini w'abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu bice bya Kavumu. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare barenga 8,000 bo rwose bamaze kuva muri Kongo bagasubira mu Burundi ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Prime Niyongabo ngo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurikanura bakaryamira amajanja kugira ngo batangire M23 bayibuze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubungubu ku mupaka w'u Burundi na Kongo abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja kandi bafite misiyo ikomeye cyane yo kubuza M23 kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yose arimo kutugeraho arerekana ko mu karere k'ibiyaga binini igihugu cya Kongo, u Burundi ndetse na Afurika y'Epfo barimo gutegura intambara ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko urugamba rugiye gukomera, ndetse ibihugu bya rutura byaba bigiye gukocoranira muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarundi baryamiye amajanja, Afurika y'Epfo nayo iryamiye amajanja. Igihugu cya Kongo nacyo kiravuga ko byanga bikunda intambara igomba kuba kandi ikaba mbi cyane, kugeza igihe bazakubitira M23 bakayirukana mu bice byose yigaruriye. Ubu noneho hiyongereyemo n'igihugu cya Uganda kivuga ko kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Ni ibintu byarakaje abakongomani. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo ndetse n'abategetsi bo muri Kongo batangiye guteza ubwega ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga ko Kongo igiye gucikamo kabiri. Ngo biragaragara ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo, ndetse ngo bagiye gutera ikirenge mu cya M23 bigarurire intara ya Ituri. Abakongomani baravuga ko batazabyemera, ndetse bakavuga ko amagambo yatangajwe na General Muhozi ari amagambo y'agasomborotso, ngo ni amagambo y'akajomba bugabo ku gisirikare cya FARDC. General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, amaze gutangaza ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Muhozi Kainerugaba amaze kubitangariza ku rubuga rwa X, ndetse amaze guteguza abasirikare bose bari muri Bunia ko bagomba kumanika amaboko bakarambika hasi intwaro zabo, bitaba ibyo igisirikare cya Uganda kikabagabaho ibitero bikomeye. General Muhozi Kainerugaba amaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 28, ndetse ngo nyuma y'amasaha 28 umujyi wa Bunia uraba wamaze kuba umujyi w'igisirikare cya Uganda. General Muhozi rero amagambo amaze gutangaza arimo guteza impaka nyinshi. Abakongomani benshi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi basizoye, baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Ibingibi kandi birakurikirwa n'amagambo akomeye cyane General Muhozi yongeye gutangaza agaragaza ko ashyigikiye M23. General Muhozi yanditse ku rubuga rwa X arimo kubaza niba koko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Aya magambo yatangaje abaza niba koko abasore ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani bayakiriye nabi cyane, baravuga yuko bigaragara ko igihugu cya Uganda gishyigikiye abarwanyi ba M23. Amagambo yatangajwe na General Muhozi Kainerugaba yateje impagarara mu bakongomani. Abakongomani baravuga ko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse ngo biragaragara yuko M23 ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kampala.
Generali Muhoozi Kainerugaba yavuze yuko nyuma y'amasaha 24 umujyi wa Bunia uraba wamaze kugera mu minwe y'igisirikare cya Uganda. Abinyujije ku rubuga rwa X, Generali Muhoozi yagize ati: kubw'ububasha mpabwa na Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ntanze amasaha 24 ku basirikare bose bari mu gace ka Bunia kuba bamanitse amaboko bakarambika intwaro zabo hasi. Nibatabikora tuzabafata nk'abanzi kandi tuzabagabaho ibitero. Ubu nibwo butumwa Generali Muhoozi Kainerugaba yanyujije ku rubuga rwa X. Aremeza neza ko nyuma y'amasaha 24 igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Nyuma yaho yagarutse avuga yuko umujyi wa Bunia nyuma y'amasaha 24 nta kabuza uraza kuba ari umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero nibyo birimo guteza impagarara mu bakongomani bavuga yuko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani bamwe baravuga yuko birimo kwibonekeza ko M23 igiye gufata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, maze igihugu cya Uganda nacyo kigafata intara ya Ituri. Bamwe batangiye gushega batera hejuru bavuga yuko nta kabuza uyu nguyu ari umugambi wa balkanization. Bamwe baravuga yuko Uganda igiye gufasha M23 ndetse ko igihugu cya Kongo bagiye kugicamo kabiri nta kabuza. Ngo aya magambo ya Generali Muhoozi ahatse byinshi kandi arerekana ko umugambi wa Uganda bawuhuriyeho na M23. Nyuma y'aho Generali Muhoozi atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia, yongeye gutangaza ayandi magambo akomeye cyane abinyujije ku rubuga rwa X. Ni amagambo byafashwe ko ashyigikiye M23. Generali Muhoozi ku rubuga rwa X yagize ati: ese Bukavu abo bahungu ba M23 bayifashe? Aya ni amagambo yatangarije ku rubuga rwa X arimo kubaza koko niba M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani rero bakavuga yuko nta kabuza birimo kugaragara. Aya magambo yerekana ko Generali Muhoozi ashyigikiye abarwanyi ba M23. Abakongomani bagafatira ku mvugo nyinshi za Generali Muhoozi mu bihe bitandukanye. Yagiye atangaza ko M23 ari abarwanyi b'impinduramatwara, ngo ni abarwanyi barimo guharanira uburenganzira bwabo ndetse barimo kurengera bene wabo bo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi byose rero ngo biragaragaza ko Generali Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, ngo ashyigikiye nta kabuza inyashyamba za M23 kandi ngo birerekana neza ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Generali Muhoozi Kainerugaba ngo yagaragaje ko anezerewe cyane no kuba M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu. Ndetse amagambo yatangarije ku rubuga rwa X aragaragaza neza ko yari afite amatsiko yo kumenya niba koko M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Generali Muhoozi Kainerugaba akunze gutangaza amagambo atavugwaho rumwe ku rubuga rwa X. Ndetse aya magambo yagiye ateza impagarara mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu byavugaga ko Generali Muhoozi yabishotoye. Amagambo ya Generali Muhoozi yatumye inteko ishinga amategeko ya Uganda ishaka kumutumiza ngo asobanure ku magambo atangariza ku rubuga rwa X. Gusa Generali Muhoozi yavuze ko atazitaba izo nkorabusa z'abashinga amategeko. Kuri iyi nshuro rero amagambo yatangajwe na Generali Muhoozi harimo itandukaniro rikomeye cyane, harimo ikintu cy'ingenzi gikomeye. Ubundi ntabwo Generali Muhoozi yajyaga avuga ko afite uburenganzira bwa Perezida Museveni, ariko kuri iyi nshuro mu gutangira amagambo yiwe ku rubuga rwa X yavuze ko afite ububasha yahawe n'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ndetse yavuze ko kubw'ububasha ahabwa na Perezida Museveni igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Abihwezi vya politike rero bagahinyanyura utuntu n'utundi, bakavuga ko none ko kuri iyi nshuro ibyatangajwe na Generali Muhoozi byaba ari ibintu bifite imbaraga kandi bigaragara yuko Generali Muhoozi yaba agiye kubishyira mu ngiro.
Abakongomani rero ibingibi byabakanze, batangiye kuvuga yuko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse bamwe baravuga ko nta kabuza igihugu cya Uganda kigiye gukora barikanizasiyo gifatikanije na M23. Ni kenshi cyane abategetsi muri Kongo ndetse na sosiyete sivile bagiye bavuga ko igisirikare cya Uganda ngo cyaba gifasha M23. Sosiyete sivile mu bice bya Bunagana ndetse na za Rucuru bagiye bavuga ko abasirikare ba Uganda binjiye muri Kongo ndetse ko bagiye bafasha M23 kwigarurira ibice muri Kongo. Kuri iyi nshuro rero sosiyete sivile ndetse n'abandi bategetsi muri Kongo nanone baravuga yuko M23 ifashwa n'igihugu cya Uganda. Ku mbuga ngurukanabumenyi benshi baramagana amagambo ya General Muhoozi, bakavuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwose buri hakurya y'ikiyaga cya Albert. Kugeza ubu turiko turavugana rero abakongomani bakomeje kwitotomba ku mbuga ngurukanabumenyi, bakwitotomba bagira ariko bamenye ko umujyi wa Bukavu M23 yamaze kuwigarurira, ndetse General Muhoozi yagaragaje ko aryohewe cyane no kuba abasore ba M23 binjiye muri uyu mujyi wa Bukavu. Ndabamenyesha ko abasirikare ba Kongo bamaze guhunga, Abarundi ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Igindi nkuru ibabaje cyane mu gisirikare cya Kongo yamaze kumenyekana nuko General Masunzu yitabye Imana. Amakuru atugeraho aravuga ko General Masunzu yapfuye.